Аспыт 2-14 сыл бүлік уартығар үсі сағуған сағын белейтер үбілейдәк сылға рас қабаннақ тәрәхіндер түбіктәк өлелер ғытылдыңылар. Ол күрді қора тарас тәрілтелерін еккерділерғар культурны-спортивны фестиваль сыл ұстаты ғытылдан түміктері тағыстылар. Сихили келер материалға. Аспыт 2-14 сыл бүлік оратыгар үсі сағуған сағын белейтер бүлейдәк сылға арас қабаннақ тәрәхіндер түбіктәк өлелер ғытылынылар. Ол күрді қора тарас тәрілтелерін еккерділерғар культурны-спортивны фестиваль сыл ұстаты ғытылдан түміктері тағыстылар. Маныға бары көріңгі чүгей көрдіріләқ бүлейдәк педагогический колледж коллектива кыян уас мастынынан нағарадыланна. Фестиваль трудовых коллективов теңе сүйбәттен таққа терилте кыттан опсая балтара тыгынча киһи кыттыла улахан фестиваль аста. Бу манна биһиге спортка, культурага, дындыга хаджаханга, субботникка, благоустройство, фасад курду улахан көрүннәгә сылы быһа курахтастыбыт. Бу курахтаһи түмүгүнән бастагы местен ыллыбыт. Онна сами улахан бириһи микроавтобусу бүлүтә педагогический колледж ыллыбыт. Биһиге бу проект тула терилтелер бары мухуннубут. Наха көхтәк болла. Өрүләк быгамайгыга награданы туттаран маны таханан кора жахалтыта онна колледж бу үмүт саңа сылга кыйы болосатын өрмөнүгер үлелерге или баттастылар. Вилюйский педколледж взял на себя обязательство шефства над самой крупной площадью в городе Вилюйске, это площадь Победы. Есть у педколледжа еще одна традиция. 9 мая в течение 10 последних лет педколледж организовывает для ветеранов войны и тыла так называемую полевую кухню, кормит в День Победы ветеранов. Я очень надеюсь, что и другие предприятия, как педколледж, выступят с такими же инициативами. И это будет очень большая помощь администрации муниципального образования города Вилюйск. Эти курдук манны кулахан тарахиннер биги кораппытыгар ытыллаллары жаны сергени бирге түмен сомоголур. Онан келер улуу кыйы 7-10 сылын көрсө, өсөрдү көрдүрүүлери сетихилери биги кораппыт дабайы. Анна Васильева, Николай Солдатов, Ленин Менкәріп, Саха телевидениета, Бүлүлуха.